Hello ma'am. I see video is quite harmony. I channel attack to say for I some palms away never in Namise. I just canals now. I do a good trainer that don't watch any now in Kitang Literary. I do not tongue giant city. So, I live Jaluye, I live in the book. Namaki. Mackerel. ये रोहू है ना? हाँ रोहू। ठीक है। ये कतला है, ये रोहू है, ये छोटा वाला कतला है। हाँ बड़ा वाला है। कतला नहीं है। हाँ? ये दे दो, रोहू दे दो। कितना दो? 1 kg 1.130 हाँ? अच्छा है ना? दिखाओ। तो काट तो कुछ खराब है तो मत ले। ठीक है ठीक है। Bugis mahorake ngat sonta ge se dem sai ma le re ma le ba la e tu ke ma so sama la tu ti ko first kau na su putte kape kita lagi sembal ore thong na tor ge machol diam hapte to nga le re aina ko ko thak kre macam macam ke juga asmane tilhau onion tomato baby hawai thrak lere green pea alu sing chanam lere chito thongin chak lere ma thongba ising du yaure data de i za thong ya tam Hungry Hầu lắm cô Hầu biếm bạc Hầu đấy Alum nước tao ngoài Hello ma'am, the chak chao suloi kre chak chak kre nga hawama. Hello ma'am, the nga chao di kana ro ai khangja ro share ta to ke ai sum yam expert in te ro ai kar khangja bane do ha ke nga se ko hi high nutrient yam yawa keno ne ba posala mane ba. They include high quality protein, nutrients, iodine, vitamin, mineral yawa aduga heart attack so yam kana tawna bane manipur so heart attack to heart attack yam na thok le nga chabana aduga nga da khoi omega 3 fatty acid haiba ma yawe adu yawbasina ma'am adugi omega 3 fatty acid na kana sina khoi brain gumba eyes development kuma developing je mathau tawe aduna omega 3 fatty acid yam dakar oye khoi sada aduga mathanda vitamin D je nga da yam yawe ba vitamin D sina khoi kana ba se sada ma'am pi re adu nga da ge dum phange kana da nga chabada vitamin D yam phange adu angang machada asmana se khoi yam na thole ba nga chawsna adult di asmana se yam kana effective oide nga chawa do angang machada ti nga chawsna asmana se khana thole dum aduga ma yam kana ba haraga de thong yam lai ba aduga house hawa kana da ba ma haira kana da tuna maru yam jugal le ma se ado kaigo ba ai video se ma'am na yengun mai ta di like share comment to ko bigano aduga subscribe to busu ko bigano subscribe to sanbiramo mathangi video da ano no ban wai ba kya puru gai lak chage
ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯃꯣ. Thank you.